oyothi yakuthanda kepha afune ukuthi wena ube nobudlelwane naye omnyameni. Wena njengosindisiwe, you are a children of the light. What fellowship do you have with darkness? Amen. Empilweni yakho njengomzalwane kumelanga kube khona into ephile ebumnyameni. Even if cellphone yakho awukwazi ukwenza heart attack umuntu omusha, ifoni yakho mayisele ekhaya ukuphumile. Amen. Konke ngokwakho, you are a child of light, angithi. You are the child of the light. Yonke into kumele ibe sekhanyeni. Indaba yakho kumelanga iqine, kumelanga kumele ibe sobala. Hallelujah. Ukuthi wena umephi kumele kube obvious. Kumele kucace, uthe umama ngabela phambili wathi intombi yakho qala intombi ekholwayo. Makwazeke ukuthi ngubani umephi. Hallelujah. Amen bazalwane. Hallelujah. Bese kuthi laphana verse number 8. Alamthanda verse number 8 uthi love never fails. uNkulunkulu wangilelelela lana ukuthi love never fails, okusho ukuthi bazalwane uthando lona uqobo lwalo never fails. Kepha what fails is us when we fail to love bazalwane. Hallelujah. Okay, awuthi ningayi kakhulu ngaye bazalwane ngoba kuningi bazalwane. Actually manje nje lapha ekhaya ngibhizi ngibhala incwadi ngaluthando bazalwane. Hallelujah. Ngizomphosela babuzwane lapha amakhophi lapha yana. Amen bazalwane. Uyavuma. Amen. Hallelujah. So kunengi engakushare ngaluthando badlala inkosi. Kepha ngifuna ukuyiletha la ngibe manje ngisale ngithinta le part yeyinsizwa. Amen bazalwane. Uyazi ukuthi uma uyinsizwa no, if you are a man, ngichaze kanjalo bazalwane. If you are a man, uthando is the first characteristic that qualifies you as a man. Wathi uNkulunkulu semfundisa ukuba indoda bazalwane. I don't have enough time for that namhlanje, but I want to cover this. Wathi uNkulunkulu mangifundisa izinto ngobudoda bazalwane, wangikhombisa ukuthi yonke into uNkulunkulu indoda ayidisele yona akusiyona yakhe, akusiyona kwakhe. Mina bazalwane okusho ukuthi okay siyakwazi bazalwane, a man must provide against. Provide yena no, provide for family. A man must protect himself, no, protect his loved ones. A man must teach. Mina ufundisa umthetho ngithi wazi lokho bazalwane. Ufundisa yena no, ufundisa his family. A man must be an advocate. Okusho ukuthi indoda kumele ibe umeli, must plead the case for the weak. Indoda kumele kuba segephini bazalwane ukuthi uma kunomngozi emphakathini indoda kumele ime bazalwane. Uma khona ohlukumezekayo indoda kumele ime bazalwane. Okusho ukuthi yonke into ayinsizwa uNkulunkulu ayimisela yona indoda, akukho ayimisela bona for himself. Okusho indoda ngempela iyona emele ibambe uthando. Ngithemba ngifundisa ngelinye ilanga ngathi uma uyindoda ujwayele ukuthi what about me? You are a failure as a man. Amen bazalwane. Hallelujah. Ngisho kanjani bazalwane? Ngoba uma uyindoda umele uphile othandweni futhi uphile uphelele. Uma uyindoda you provide mhlambe ekhaya, you provide noma ngabe bakwenza kahle noma ngabe bakwenzi kahle. Okungenzi kahle kwabantwana, okungenzi kahle komndeni akuku excuse wena beni indoda. Amen. You are not excused. Ukuba indoda it's a heavenly mandate bazalwane sikuthola from uNkulunkulu insizwa. And simele uyazi ukuthi indoda leadership uyithola ngokugcotsha uNkulunkulu akayitholi from emhlabeni bazalwane. Okusho ukuthini ke bazalwane? Indoda uma ingabheda kanjani? Uyazi ukuthi kunamalika lapha kuNyawuphi. Khona leader kuNyawuphi. Umtholo uNyawuphi angcolile hamba isifike siyi1, angasiyi1 ngapha sivalekile, ngapha sivulekile. Kodwa uthola kunosese ongcole njengayo umlandelayo la ngemuva. Ukuthi lento kaNkulunkulu ikhona, nedi kufe yena ingqondo. So kusho ukuthi as amadoda we ought to be responsible for lokho uNkulunkulu abekile kithi. Amen.
For you as a man to be able to teach, kumele ukuthi wena qala ufundiseke. Hallelujah. Wena uyindoda uzikwazi ukuleader, wena qala you must be the one owaziyo kiwaphi. Amen bazalwane. Ngiyivala bazalwane manje. I see the time. But kukho konke lokho sikhulume ngayo sixoxe ngakho namhlanje bazalwane, kakhulukazi young men. Lo thando ukukhuluma ngalo umhlaba kuzulibone ulandele kumele ubone kimi. Amen. Mina ngikhule kabi kunamadoda ngoba agqoka amabhuluko bazalwane. Ukuthi yonke into noma ingabancane kanjani yazi ukuthi kubhlungu kanjani ukuthi umntwana amen ubaliselwe ngeskipo sigqokile. Amen. Ngibuyisa le point le bazalwane ukuthi noma ngathiwa ke lapho khona uNkulunkulu akubeke khona young man, whether esikolweni, at work, wherever you are, ugqobo uNkulunkulu alibekile kuwe ukuthi ube indoda alisuki ngoba abanye benzani. Always stand for your position. Protect, provide, teach, be an advocate. Hallelujah. Kwazi ukume gaphi noma ngaba bafanele kangakanani. Amen bazalwane. Ngithanda ukubeka nayo indlela uma hallelujah. Uma uklema uthando. Amen bazalwane. Mhlambe singathi optional bomama kodwa akahle liko optional ngoba umuntu omzalwane kumele aphile uthandweni ngakithi. Kodwa yakhulukazi madoda, young man, uma uyindoda, you are meant to carry 100% of every responsibility you have. Awukwazi ukuba nezinto oyekayo ukuzenza ngokubana benzanga ini. Uma kukhona beyakhonza ekseni akhuluma about calling, akhuluma about assignment bazalwane. If God as a man has given you an assignment, ayincikanga kwabanye abantu incekuwe noNkulunkulu. Noma ngathiwa abantu are not responding to it, you stand for what God has put in you. Amen bazalwane. Uma the uNkulunkulu yakha ekhaya ukuthi you have 4 other brothers akusho lutho. Uma the uNkulunkulu yondla ekhaya yondla doesn't mean ukuthi benzana abanye. Amen. Ngithe bazalwane angikwazi ukusiza abaleka ngaphandle but thina sisindisiwe. Makabonakala loKristu kithi bazalwane. Hallelujah. Cela ufunda nale verse lokugcina bazalwane and then we pray. Matthew 22 verse number 37 to 40. The phrase like this. Jesus replied, so abafundi bakhe bambuza ukuthi which is the greatest commandment bazalwane. Verse number 37 reads like this. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these 2 commandments. uJesu bazalwane uyafakazela ukuthi iBhayibheli lonke elikushoyo over and over again ibanothando. First thing, that love the Lord your God. Okwesibili, love your neighbor. Okusho ukuthi le topic yothando bazalwane uma sithi sisindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu akumelanga ibe optional. Uthanda kusilona nabanye kanjani bazalwane. Sonke sibizela uthandweni. Uma singenalo uthando sibona bazalwane. 1 John chapter 4 verse number 7 bazalwane, verse number 8. Lithi ongenalo uthando ngamazi uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uthando. Hallelujah. So konke lokho bengubani namhlanje ngisho la ngaphambili bazalwane. Thina sonke simele ukuphila lapho. Simele ukuba patient with each other bazalwane. Noma ngathi umdala bazinyaza inkonzo abantu abasha. Kepha ukwazi uklema ukuthi ngumzalwane onoNkulunkulu ungakwazi ukubelezela omunye umzalwane. Hallelujah. Uyazi ukuthi uma uqonda uunderstand ukuthi wena wathandwa kanjani. Uyazi uNkulunkulu wasithanda singadeserve. That's why he emphasizes kumadoda like young men. Amen bazalwane. Ukuthi you must be willing and able to love. Noma ngathiwa nabantu abathandayo are not deserving.
noma ngathiwa bayakuthuka wena umele kuyime indawo yakho ngoba nawe wathandwa kanjalo. Lithi iBhayibheli mangabe ulifunda in the book of Romans chapter 5 verse number 8. Lithi uNkulunkulu uveza uthando lwakhe for thina nganayo indlela. Ngalesikhathi sizoni uKristu wasifela. Okusho ukuthi bazalwane lo esibukela kuye uma singabantwana bakaNkulunkulu sibele ukumfuza uNkulunkulu bazalwane. And asingamfuzi kwezinye izinto singamfuzanga ebuyeleni bakhe bazangazi kuthiwa ngesizulu bazalwane ngiyathi samzama ukukhombisa ukuthi ngathi ngiyini. Bathi ngise-Maritzburg ngisebenza eThala. Wafika omunye umama ngamsiza lo mama laphayana ngamenzele i-account yakhe kwaba right kwaba khona kushiyana. Masabuya lo mama uthi liblekula belengisiza. Amen. Hallelujah. So simele kumfuza uNkulunkulu bazalwane in his nature bazalwane. The Bible tells that God is love. Okusho ukuthi simele sibe njalo bazalwane. And haya lunye uthando esithola kwezinye indawo kepha nothando esithola ezwini lakhe bazalwane. We are called to be patient. We are called to be kind. Hallelujah. We are called to not envy bazalwane. Awukwazi ukulimaza uphumele komunye umzalwane. Awukwazi ukulimala mangabe kuzukufakaza ngaphambili. Makhona abaphakanyiswayo ukuthi what about me? You rejoice with your brothers bazalwane. Hallelujah. Sisonke singabazalwane sibizelwe lapho. It doesn't matter ungakanani. If you claim to have God or to know God, masibone ngothando. If inemakhaya ethu lapho siphila khona bazalwane. Kulale verse engilithandayo lithi love makes an allowance. Uthi mawufunda ku 1 Peter 4 verse number 8. Uthi uPetru laphayana uthi love one another because love covers over a multitude of sins. Okusho ukuthi uthando bazalwane aliphiki ukuthi abantu bayona kepha uthando liyakwazi ukwengamela ukona kwabantu. Hallelujah. So uma ungumzalwane hallelujah. No, it doesn't matter ukuthi ungakanani. You must be able to make an allowance for abantu bathandayo. Akwazi ukuthi ekhaya kungabi nokuthula ngoba ubani wenza iphutha. Uma wena unothando you must be able, you must be willing ukuthi ukwazi kumkhava. Mangabe excuse blessing. Mangabe blessing is clumsy. My clumsy is ka blessing mayingabe yinto ubudlelwane bakho no blessing emengabo. Hallelujah bazalwane. Yazi ngisho yini lo bazalwane ngoba iyangihlupha ngempela inkonzo yothando. Ngize ngibale incwadi nje ngoba kunengi bazalwane. Iyangihlupha bazalwane ngoba kunamakhaya abazalwane akhona amavesi kodwa ngekho uKristu. There is no Christ but there are verses bazalwane. Lama verse they mean nothing if aswaphili. They mean nothing. Ukuthi besikhona namhlanje kuyona lenkonzo abantu abasha if sijika sisafana then all this was in vain. Kube sivesa yemolo do something sense okunye bazalwane. But into enikeza lezwi amandla ukuthi silizwe silenze bazalwane. Hallelujah. We are all called to love bazalwane. Konke lokho engikushilo ngafakaza ukufakaza kwami ukufakaza kwami bazalwane. Ngiyacela kube homework yabona kuba uthisha noma unikazana homework. Makube homework yethu sonke. Ukuthi sibuke wena ngawo la characteristics othando bazalwane. Mighty Bible love is patient. Ungabuki kuphela lokwamatandana lokwale ngaphandle. Buka wena nomzali wakho. Am I patient with my mother now? Am I patient with my child? Am I patient with my co-workers? Hallelujah. Ngoba bazalwane uma singenalo uthando, we can never claim to know God. Ngoba uNkulunkulu enqobulo kakhulu uthando bazalwane. Hallelujah. Amen bazalwane. Amen. Babuzwane cela ulekelele siye emkhulekweni ba.